Hola, my people. How are you doing? I hope that yuko mumeze neza. So nanjye meze neza, ibintu nyiweri, ibintu ni neza, ndabyibushye neza cyane. So rero nkuko mubibona, iyi ni Sunday Sport Team, dukorera kuri Prime saa 12 zuzuye kabisa. Tuba dutangiye siporo, kandi murabizi neza siporo ni ubuzima. Siporo ituma tugira ubuzima bwiza, nta muvuduko, nta mitsi, nta gutaka umugongo, nta biki, ibintu byose biba bimeze neza. Timu yacu rero tuba tumeze neza, kwizomo ni free, just nimba ubonye akanya tubiri hariya kugira ngo twishimane, ibyo usimbuka uze dufatanye. Haba harimo abamama, abasore, abakobwa, abasaza, abakecuru, even n'abana baba barimo. So ibyo bakora rero ntabwo byakunanira. So next time don't plan to miss. Nubona akanya uzaze dufatanye, tuba twishimye, ibintu biba biri so sweet. So next time don't plan to miss. Welcome, we shall be happy to Teacher. Young